Yamuato ewa Adom 106.3 FM Kasiebo so insha 104.5. Ya file station se o memuni amahodo so braso se wiase nyina prem to bre Kasiebo is tasty. Ya de ebramo nene ensema de bramo nani so pa ye so membia puntuo safo ne ngomasuan so Ghana. Ya ngomasuan no esi ni trase a chese ohwemu a enkora etron so hwe no dodo na wa no mode wo ho na pani bia kane no ye so afo a ohwe ngomasuan nsam so no o kire se ehu akakọ hia se ne ye betu nkodafo esanse brofo boni a wo mede twere WhatsApp na Facebook ni ade no ano mede ko so hwemu enti be wi akire no ne atiti wo mo amoma feli poto Mabunu ya wonu mu wa kropon ye okuapeman na ne wati ntasukoko kira bai se aprosifo ne bambofo ya bode wa begu ahimfi a wonya kwan twa wo no wo so mesa wa aprosifo no wonya kwan ni wodwira na ene dom kuma wo memra se be fie no se aban wedi akwadworo na akwadworo che nanka de onimu ani yentwani se de voter revo authority viare no peso ton na omo ntena ho ne entena ho chena masade ne nkoso yebedi ho nkoma awie en ye bo se so aban se yeso de Ghana po GPS e bananka toa ye gege wo mayimu ye hu ba bi obia se ne agege afiri wo no ye se antumi anya hu bota ye mpanimfo di si wani so no wa antumi anuru ho ye be kwa kohwe eye ababeto dwase na wotwe mu anya nwanwa so mampani e de abato komi sound din fufuro kra beto dwa na wo mo abene wa manwesem mu mpanimfo etitre ekira manwesem e wo yesu apo ahodo mu na akira madwafo bi se na bre na nyetia do bi susu etia kra na o mampani atu na mo ese fata ebi su bisa se na agya iwe no ye de ba be yi adwene afiri etro ho nhye a aban de beto dwa no na se ho teseye eno no enso ye de bebre wo sikadie basa ye ekoso e wo mayimu nyuma huduo mu aban yi hyebo so obetu ase ne yese ne nyani kohwe Ghana Cylinder Manufacturing Company ya sikadie na manfo awe cash ya masabre chese obi akata ne yonkoto ya wa ko hwe enkoda so a se numdeo se ya ho kire o mo kopenwa a etuo aka ba ko se na sasem no akwakosie se de wotre no Adom Kasiebo so yi enne amanfo ya bo numdrodro bo ho brofo kasam ya se afra no tattooing amanfo tattoo wo ho na se de abusia se adura kire ema bi koda ho no obi ye wona mu ya so akohia kuma so wo so wo ye tattoo ni adro ema so ko ne wo moto mu ohio obi ye tattoo yi bi wo magimo se adedre kwabrane so wani a ode ko tattoo set say you eno no mu asem na kire ye behwe ne aka wa adwenkyire bi a hwe Adom 106.3 FM ye Facebook wo no ho ye stream live ene behwe se de abogise fufu na nwie bi atutuo bi sisi ba bi ne ade o Facebook wa nse ni pe mobo pa wodo adwenkyire ne fa benya to wase ne akenkama na se empofo gemini akwa boache yi Adom no so na yi mekai Captain Planet Killer no wo mu oba no ode nwi no ba kwa kata nani sa pepepe ne waye no awake mineral water holy insecticide spray adomonline.com madama ene de adwenkyere ne beba Kasiebo na nkasa no onim se ozone gripe water we na opd be kase ozone gripe water gripe water enkoda no se oyi mframa boni anase ne sini fifiri ebo ni fifiri na fe wo su nganga ozone gripe water ne bebo na pa Franco Trading Enterprise eton phone papa ene ho akade etubi ton mamamfo ton enyamfaso power specialist clinic ode herbatin tonic ne powder abadwaso tabia herbal mixture ene onim sampa bidura etia popa ene wonu wato ana se malaria ne hawa ebetu ase ntente vitamok ano ne soronko a wonom a wotede esaye wedie ne nipadua ne yie sibi men anumen capsules ebebo am oba ne bema modunso mu no monya tenka foforo na monnamu susu no ahodini ne gye abem heaven mosquito coil ni spray so ekuntontom tatahwe kra tremendous capsules ma no ho adwuma pa ode po tu ase emeyi nkaboni nyina afiri wo ho na afei ye be kototro mo nim se petroleum lubricant engine oil udi bugu kama na nsampa ya twa nkosu ache papa afei na engine oil papa na ba ye friend petroleum engine oil na fresh lady capsules o madama ene ye be so mo na wie ya ye so mo no na sei ampofo gemene akwiabo achiwa yi Adom yen hensam na se efemfiri ngomasuam ye so man bia mpuntuo safo na ngomasuam so nei so hwe suku kro eni mu nsensem mu nkeka wa mu nkonkonene sori wo memu a na sa se ngomasuam na nkasa no enhyeda nya ni kasa sa se de wo bre ne ho a ko suku na wie kura ya na adwuma ho den na omo so omo befam ababe ko suku na hwe so omo benya adwuma ya na so omo nya binya no so na do na dodo na di nsenseme ababe to dwa se West African Examination Council wayekefo enso hwe azukufo nkoda ekotworo wasi no etworo ye ewo fie piri du nwotwi dodo na English brofo kasa yi coming home foi wo mo kasa no dia wo ho saa na English so na de wo ho saa na suku no ahwa wontimi ntoa so
any remedial obetimi atro English so ora eyi comprehension any summary eno ne ehon keka ho no ena ya na kire nkrofo adwene pa omoje omo ba bia omonye so hu na pani pa bia kane na wono eye so afo hwe omangumasu ansem so professor pa dey so obinfu mokuni ni Dominic Fobi omapenda da akofo abreso na odi tudwa se enkoda na wo mo tworo so hwe na omo atiti obrofo kasem dodo na no every ba bia o sene unsansan na nkuro betwa nkatekwapo na odi enkyina ka kire no ene phone ye kutakuta ye ya ade chia WhatsApp ade chia Twitter ade chia Instagram ade chia Snapchat any photo ni ade akese yi no pidgin kwa obon say please anu PLS etu obi wo no mo a wokotworo so ni yire fi kura se so no otworo eti please no otworo PLS eno so no teacher ni hu a ono ode abufuo kura ne betim ene ho keka ho saa anti say pidgin ade go ade come I don't chop ene ho keka ho no a ede etworo no hadwen ana mankora ni titin so hwe na ye wo se me ani kɔ ho ye panim difo a etimi tu adwene mu fo counselors na omo bo ankwada no nti saa ye bekɔ so awon twetwede ɛwɔ enhwemu a ye wɔ ngomasua mu okura ne written language na we the pidgin muni WhatsApp language so abeka ho tesesisia no abofra na de so na we so no ho aka be ni ni ana miensa amatete ni ko ni o try so o chisa abofra no din pa nti asi abo modern say etumi so sa me ya no na from if ni ma mofra ni enhu semia sister on modern mission na we so no because so so na be na say o kasa na o be communicate actually obi and I want to correct bibia o de be no say enye papa obi aje tuma sese ni abregu kwa ni ade na on ma so ye conscious so on better en fa aje nko sa language no so pi wonna nya kasa kire counseling papa mo ati no asese emmo no school na oko na emmo no ni ma wo so na obo modern sanya na wo data kakra na wo ye na be se no sana extreme cases na bia wo be kasa bia wo betia no ho ni ade na se wo dia so twi be ka ho ni ade nti se kwan bia na ise ni be ma na ni abre wo ho tumi amabofra no ehu se de okono ye kwambone no eno na ye meka se oba insist ne ade no Professor Dominic Fobi ena wote sene wo chirechiri nsem tinkwara ni bo a WhatsApp ni ade su kra no chese yesi akenkan kra mo nkenkan ji wo hunu se ya twatwrade bi eda ho no de na dwene ye no na knife ohun osikinife 2 was etwo so ohun 1 was one nyina ne se pictures akese ne dwuma akese ne wotwe wonu phone so nti adesua prefer na adesua wonsua na acting executive director of the Institute of Education Studies aje so omo ngumasua ho bra na omo Peter Pate anti ena e kire se wo hwe a ene waye kefo a wo hyehyɛ nsohwɛ ɛwɔ entoaso school mu de ma yɛn wɔ bibiri matoyɛ afem hanum sei no wo mo kyerɛ sɛ ɛyɛ pidgin ɛna afei ɛyi shortandi na kyerɛ asɛm no wo tworo na wo tworo nkosi na wo twa ne tia no ɛna aka ho bie man kwada no kɔ so hwɛ a okodi nkugu so om de om sɛ bibi hyɛ buam twade bi hyɛ ntoma mu a yɛn hunu san sɛ obia wɔ kɔ fa so a wo san kwan wɔ bibiri hanum sei last 2 years, last 3 years, these factors were still mentioned. I mean, this factor of PGA, you know, you only going to chief examiner's report, and it cannot continue like that. It means that there are other factors are contributing to this. So, as a classic, then you hear holistic analysis of the situation. Then you can have a dealing with some of these challenges. Either than always say, you see initial factor about Cooper, now you're the society. We should plan on that. The issue that member students are performing well. English and one more northern region. If you should know, maybe the same factor and they are responsible for their low performance students unless they are Ashanti region or Western region. Indeed, the thing is very dynamic. You can say you need that so. The 3 because over 2 years examiners report over the years. That's the same thing that has been repeated all over the years. Tipani kwanche for her Tracy said yama Institute of Education Studies IFES for Peter Pate anti and watch say ma yemfa yani enhwe ba bi baako so hu na yenkaka yani anhwese de na tosini ama yenkoda no konso hwe animu a kyese twa na omuntimi ntwa yie na yenye hu bibini kase bia eye pidgin ana shortande nkwane de ni siso be semfie miensa ne no nko a na yede bokọ aduna entwa yie ne Ghana de hye bia di nkomo ma bigi tum sampa pidgin ne shortande no hadwene pa sanso obi wo no mu a wo kirem se ne adwuma a wo penani ba no so na letter wo tworoye pidgin no ne sa ne shortande ye enti no na adwuma no kra ne nsanka
Yeah, Kaiser major exams. Armed forces. Major exams. So now, me refi brofubi, especially brofubi. What I mean to me is well, yeah. Me use PG. That is oh, I don't hear. See, I don't ground underline. No, I talk correct word now. Me person major no, because the boy and the spelling is near thing. Means me ko can't ask me say spelling mommy. It's me use PG. That is a show. Kakre bi keke. I know say all the we now actually no. SC no should be a PG. No, kakre bi. I understand na ye nya no. And I kwanya teachers one so far so chira de no. I was so explaining in total. Na yet name na se bet name no mun say dan explaining my student in tia say teachers want to me perform e train name na ni so a. E be easier my bet on one chira wa. And found one WhatsApp near you. And then the enter my experience with that because yeah, sure, Ebia is no, and I say there no, Ebu your short for my no, and I saw a class of Bonavia, Simon Tresia. I told the Bia, which row ye, I am a kill red, ye the red pen, draw seconds that they watch on, and yes, sir. Dobesian, and I'll be there. You copy pass. Who can correct and not copy pass? Who can wrong, sir? I will copy pass. And then I think say tap PG no and can input to stop. Input to stop now. Yanka correct one. Don't training was school. Yanka no. 18 kodano de no ati se ba ko bi kura de odi ntotoni ade ne nnamu ne asia wo di frefrem ade me kwakobo asemi osimasu nti asikyire so hu wakoto mona yegoku a wo di atopa ne nam ebi no nti se ededa ya no saa ne de akontwere yem na afedi edi enya Abusia yantu atesia ngaza Kasiebo ya difra jom 106.3 FM so ema we na ya pema kwa ya nima kwa kuapema ni yadre na mabunu bi ya wonu mu ewa kropon ne potamu wo musi afra won sons and daughters of okuapema na che se mama ne mama yo wo okuapema wati won wagu monte so ya boyo ya kire diti abayi o mayi mu aprosifo ne national security for kamo wasemu aboka ne se bebu so me ansunie na bandia aprosifo ne national security for ene bebre wade wo begu okuapema ya himfie wo se mpanimfo e ba yo musi o ahinsie mu mansotwen wonu mu be hwe no asiesie wo ba bedru ya wode ahwiase abeye na bosomi nsunie aprosifo ani ahimfie obekọ na ebitu wo ya dodwe ye ho wonu mu adeda chese wonye wadwe so wokọ mabuni si aprosifo wo bere ye ode ba na so wonse so woni ema no wonko no wonya kwan na odwura fa hye ye ba ne amamra ni amane a ebo so wo ye bontumi nye ena ye kire ye aboye wo so de nkrata mama mpani na nadoda nkwa kufu ado ba bi owo bia no wo to ne nkra no ka che ne se animanimu ya wo mefena prosifo no wonfo nko be ma ba ko abodi wanim na che se wo kam ho boja dededenden wono na asemi wodi animu edi tudwa set Anthony Mal IMC national security operatives are taking over the place. Amani biankoso, adwuma biankoso wo ho. Na ye pese omampanyin ma wo send that decision. Na wobue IMC no, wobue IMC na adwuma ese koso, rituals ese koso, rice ese koso, ni nyina no akoso IMC wo. Yang asem tietia ne. Yewo, odwura no reba no, wo se niam bebre wo ho a ese wo ye. Te se ese wo butu adan na nananom wo butu won. Wo butu won wobutu wo mifi anaso wobutu wo mifi just wobutu wo ahemfi wo na watu ahemfi no na bere no wobutu mpanyin Ani Anthony no kire mo se edabi o babi adru no yese wontumi nwu nsampo amamre ni amane wontumi nya wo kuapema ahemfie ntimbanifo momefuma prosifo emfiri wono na asemi MC ya bobo akuapem no fo mansi mu owura Edward Denis Aboaje en wode enkrata ekoma no papa so mu pen wode atwedwa so mampani de na soda fo wo yesitie mu obia eti ne wo kan no wode ba mampani akate no wode abetwenanim na sani amamre ni amane atie ni opeso ye nyina no wadi so ama won demonstrations and so protest there maybe a democracy will be no ehun hia pa we are safe na nyina bibia obeti say insakrai bebre akase ababia no pempi no and protest any demonstrations are oman for you it's within your right as a people say bibi how mo na mo nwa ti ase o bibi mo
mobe to one more. I don't think that there's any better way. Mobe to me, they raise more concerns rather than a very peaceful protest. It's in order. They can move my basso. We crash say, Ampa, look up mindful, your hotel. Now you do your money. Petition no more addressing my president in Saka. You know, also you say, young president, you know, when it comes to peaceful protests and demonstrations in there, in history, what's democracy as a papa? MC ya wo atwapem no for ra Edward Denis Aboaje no wo bom mabunu ya baso demonstration no wonu ma ya de wa igbocha sa wa anya basabasa yo bia na nso prosi kwama na yo wa kuropon de achemu se dabi anya basobode en wo de be mabunu no se ne ye wo ye no wo mu sanya prosifo ne pe en wo asesa bone ma begu ahimfie wa ache se wo yerenom kura wontumi ne wo nkonkoda nwene bo mo wo se aban no wonum hwe patatakra mu se ne ekoso wa kuropon wa hinsie mu amanso twen no wansomu ya niema beje nsamu na no so na namo a woyo so wonko no wonko boban enti omudie nkosi se wo behu se asumwi aba no aprosifo no wo wonsesa wo niema a wo kọ ba bia emu kan se police for eba ho no ache ko bosominsia enti ba now no osenka police for no awie yadwuma na omonya kwan aba ahemfie abaye omama na enu omama bre enne the fact say odura eba na odura eba no sela monso chieftaincy matter na ewa ha no omonhunu enti ene ninkon inkunyasema ema police for by yensema yenyenwie emuvu ekodem say akwakodru regional house of chiefs regional house of chiefs hwe ensem kaye no enti ehobenya say ensem kaye no koso no de police for bekoso awukunim na so can say police for eba ha che na efiri ha wobra ensem no a de pinchen ba na yemwie ya na che se wa ye adwuma no so na adwuma no wanya mananhwe Chief Superintendent Besmaka Japan prosi kwama na yo wa kuropon ene wo kire mo sa omunya adwuma sini ombe ye adwuma na wie na omu wie a omansam niema akonti mabune munya botere Yanto Kasiebo no so ne yenko mamra hye begafie na dom kuma no ene ne wode atodwa se afani afanka no nkyerese baabi fo mra mefanko na hubani suma meso no so nkyerese fire ben ade a onmo atete anomatika kire bia wese gu omasum na ho mframa bo pra ene se aban abori trimpo se voter river authority onmo mfidie no wajapade bi wo ba beton ade ama ankura bi na no de omo ntena ho ne emeduedu mfrani mesi kure nkwanti anje bode betima babu tukra medi no sade abiri nnamo yenye enti saban ne pede a wontu no fo no ntwene ho mfiri sade no na aja enye obia so na eka se ka ne soafo abedi akira na ohwe enyina mahoden sem so John ejinapo yesi bo mochichi ofiri so asebe ka se denche mewu a enyina chinye oso no a asoyo na no owo ena nipa ewo ha oye adwuma oni bi su di nkomo odi na so toto from de wate no na ba ne mo ne ho mpem kura nti sa ene afi na odi akumakwa nyina yesi opadoma nkoma semate a na abo obrewana na yentie John Jinapo Aban we lucky pa in fact we share petroleum revenue sir Aban we enya 2 billion last year 2 years enya 900 million many workers say energy sector levy amomo 3.5 billion special petroleum levy amomo about 2 billion nti Aban yenya sika papa nti wanza Aban benya all this sika we na wasamba say tax the poor taxpayer wanza Aban yenya all this money na wasamba ba no obeka say oba beton viare and I make just a viare return there yem peneso china we will not allow Aban to sell via thermal assets because nema enyinamakania na ne boyefo so we go turn the private sector or no we no profit until he will pass on the cost to the ordinary consumer na ayade ayenye entumu until now let me serve notice to Aban say if they have any plans send you almost state your budget in some beton via thermal assets some of us will oppose it we're against it and it will not happen Etian tra hwe emanen sei se de ochemanfo beka no ye hwe manen sei na ye ka se ye ma amanfrafo eni ananafo emefani Ghana Union of Traders Association gutafo meka se so so atoto abese no dugoja bo nti afrense ntwerefo masemi wo mo aka chene ye se ba bi otomfo bo ho pampam no ne ho hia ne yi pa o masem tuo ne se wo tuo mamu ensudwadie mu no o ma ne ya dane amanfo so de amomo amanfrafo ne ananafo ene ni wochete ponko so na timamfo no wonom namfom a wona asimfuturo propra sa kokohwede adentia dwa omudie no yama kwan ama sebe broni eni mpokura no nipa efififira mahodo so aba
a memra edwadie mra na hye ne kete se wanya kura na osesika butini bi na ade ya adwuma bi a wo bia ma obi aye bi nye se bodwa enchewe nkatebɔwe nom ne ade yi na wo manfrani wo furu kuro ma betena ha ebe yesu shan nom ne ade a kyese wo madwuma kakra wo moye no ɛna sa nipa ba begya ye eti wate ho ntasikɔkɔ Mubarak Yakubu ɛna ɛkɔ hyiamdie na se Yakubu na wo se aban entu anamo no se die na wo moye nana I will be PM where Guta, I'm headquarters, and I never diagra. I'm going for you, papa, no who's I'm Katana Gazana, I'm Casa Samu, and then with Progu, which I say, oh my, non-government traders, non-Ghanaian traders, about PM will have on my test, and Yama was I'm going to mine when I'm going to go mine. And when you have found competition the 7th of this month, say, I'm going to throw mine more. Among some with 2 man and more markets, any Miami, Bibramoton, Yaman, making sure that I'm more money Ghana, and some money right some Muton, Yama, Ghana, and I'm be film. Now, I'm the idea to a month for an ask be already, which says, there will be a big market now, she said, will be our Ghana, near our Twandiano. But when I'm one in a 2 and I'm a Brown head office, one of another catch. Namufa Emrano and Yajuma, as an ceremony Ministry of Trade and a Kabu Mumbai Sajman, Umbu market, Akapota, Umbi Tanko Quina APP. The Mamakasan when it is and say, first Vice President, our say, Gruja, our how boys the tax in the air by MSA, and also some of the winter much as Nadia almost supported a president. So this is increment of tax and air by the government, and Nadia money in the Argentina. About Adom FM. Yeah, tax increment by Munguta, the Dinamo ya found. No craning. So far, no, about there's going to be an increase in the VAT or the NHIS or whatever. But if we are given the opportunity or the chance to make our views known, we will say that it is totally unnecessary. Or it's unnecessary because, said your president, a lot of people are not captured in the tax net. In our own places, somebody is registered to pay VAT. The next table or the next shop may not be registered. I think that it is very necessary for the government to ensure that these wrongs are righted or are corrected. Those who are not paying, and if you look at the government's own figures, it's about 80% of these taxes. And if you can rope in even half of that, it means in addition to what the 20% is paying. Yakubu, I'm saying, Ahomano baby, I don't know what form the Dunti, trendy a penny can na Bomodin Fabra, Oba, and you know, see, I've ever wanted to for TB. Say, as 70 Dimo Cottrepa and the same penny phone to Anamon. It seems one pinchen while pinchen Bobinum to one, but we restore him. Baby, I'm on for one, Omudi, Janibia, any class or Mudino. Now, Omoa, Edinburgh National Musem, Sanse penny for Mud, your money to Omoswa. I don't do any at all, my Meso Abacona, Papa Fanam. Yanko. Abushani ayankwa tuwajiji ya nkasemu ewo mayimuna MPP abayi wonumba ya boshe abudwa boshe na mubiye ne se kwan biya ya faswo ne agege tuo ya nya se ya besoa tuo emu nsem bebre agugana foso na momo betre nkwa ba mu woni a wontua tuo ba bi ohye biya wayi waka mo no wo be ya hu adwuma na no so na namu a wokofa abrofo kase bi ba o mayimu se Ghana po GPS sa Ghana po GPS ina mpanimfo se ba bi abuti biya ne esa twen ba wiato sa hinio sa wukosa abafu mfidie yi afra sa apps no so a ene ebehu ye be kire kwan ya ye mmeka se kokowura bi wo ha na weti ha na wodi aba bedu enhyehyɛ ye mpanimfo ye ekwa afinie ni asase ebu hu nkonta pani ba ko ya University of Ghana Business School wo kan woni a wakwada ye okira ade wo kire mo se adwuma mpanimfo ye mpanimfo eso dai o si jamadae no wanso anwie wo bo pitiri nyane ye fi se Ghana po GPS ye free there ba ye betonne wo se emwa ma tuagege enko so wo mayimu faso obi ani wono mo a abamu ansa ne be kopani nsam so no ye abusuan yentie Madam Eslo uso di asembi to dwafa ho ansa. It will enable the GRA to also know all those businesses which have been registered with PO boxes and which are very difficult to track now for purposes of tax collection. It will now make it easier for those businesses to be located. Your favorite chop bar, your watcher joint, your check joint, they're all earning in excess of the taxable income
But because they are under the radar, they also can contribute a little bit towards the development of our country. It will make it easier to locate all these various people and track them. Madam Eslo Usuno, and what Chasa Wakasi should ya say. Adia wade bagana po GPS ya beboa metwaje de akosoro wo mayimuntinka na yebu nkontai sani enya taku a enkae se bebre ya besempoa na asu se wutie ne abeto dwase bo soafo hwo maisi kasem so enani otene ya wo kwamra hyebedwam na etwaje de ya de bi kototo so ne vat no anwe ya wo anche mu be se na ye de beto so enu na lecture ba ko Dr. Lord Mensa echemo se da bi o Ghana po GPS aba empanimfo de ye tere ye nkwa mu ye nhyehyɛ na sɛnnei wonum sa aka so ye kwatotutuom ye kwatotutuom a na kyesa san nhyehyɛ no fa so obi ama so ama wo man Ghana ensɛm ye odi tudwa wo bani ni hyi so abra afie okua vim lady wotena adwamu nura nwumre ye introduce ayi bi Ghana Post GPS obi a location e kokowura bi kra no teba bi kra na ensɛm bi oni location possible na say na introduce no say ya jalo kwa government no de do be o say obey introduce ama businesses now mo say underground no na say bi oni atumi identify our location in terms of registration be and now say you know make us integrate sadia no in identify business locations say ne be everybody say be to identify sa business na yetumi akoje taxes wo mo na enkoba say omo etua direct tax no which is utia free labor and our import p and a corporate tax near the other no your direct tax na enkoba say no kwana ye di ebebu ye man no at the same time say indirect crown bonus say be to say VAT near the other normal e luxury amanfo enjoy ne Adom near the other no e no more ekuta etumi adwuma munye kakakra wo mo so omo na etumi ko restaurant omo na top to go mo ka mo to introduce VAT no kana indirect no san kofo ya azu nyina so etuatua taxes ne bi Dr. Mensa na echire mo se mpanimfo e mo mpe kwa afoforo so mo ntretre mo niema mu kwanya mo fa so ye adwuma digital no na mo ntumi nya sika bi se ya ibrofo akase GPS ne ne akeka aka nyina de amfanfa so bi amre wo mayi efa enhyehye ya abo ye ho na nyame ya adom a wo kyenachi ya so media budget review anasa wo mayi sane afe no pempepepe akwoma sika ya de mo nsemo atu dwamra hyebedwamu na sika no sa ankoyi ampanimfo yo bibi efa ho no wo so for you sure mayi sika sem so abeto dwa sane panika no for ya to be kom na hyebedwamu ni wakobu nkonta se dwiri wode atudwa ni sika ampanimfo adie ni ewohia ka mo nhyehyeye nyina wakeka aka bi sa sika sem ye be kwaso ma hyebedwam no nipa bi ahyase ya wode ho nsem ni adesade ni ehia mo bia no wode atudwa na nasifo bi na eche se abanhwe bani amodi ato a nurse for so say oh yemfa health workers bia no wose mo hwe na munyimfiri o mu kwei no se nsem a mo koka hia mo pade a ene emu ba ku ne emu duru ya mo wesa mo ba ye ho adwuma ma niema atumi akoyi asemi mpanimfo da na die ne ho nhyehyeye nyina no obisua yenko tie sene wosi eka no ene emu nhyehyeye a ene mpanimfo se bo ye no wode aboa ama budget anasa akomasika ne nkenka ye ne ho nhyehyeye atumi akoso se obi betumi aye adoye kra na obedoneti niama ye beji e de aka nia ewo hoda me ka se omo improve omo hwe ye medical equipment na bed se akra ye hia staff but em say embargo kakra ba so he enti se sa embargo no on betumi a lift here se na benya more nurses and more midwives enkanka omo a the umber chips compound no I wore because midwives no you mo bebre baby wa ho you were nurse ba coupe but say midwife e kan ho open for be kwako wo yes obetumi aboa no ntam one meaning say we have a lot of remote areas if a cow benya e dia kokokra nti ohun ya pass ya benya more staff nurses and midwives ombe Yajuma or chips compounds. Embargo no ahamo. Ahaya. We here staff, but say almost financial clearance.
we aye kwanchefo penna woda Prisia Hunu Valley abaya asabia ye wono mo ano Emmanuel Kofita Makro enu wo stressa abanye bomoden ne budget mu kokko kenka ria ne womu obie no se momfa nkomu a momfa nkom se bania mode ato anesefo ne mpanimfo aboye adwuma fa pomden ho no mu yi afiri wama watumi anya nipa aboye adwuma ede aboawo asemi ebeto odwa wabra Go Face Ghana Limited mpanimfo wani akudo bi ekabomu na wobo aye nipa aboye adwuma wo Go Face wasi wo screen wo efa wa pomden emo kwanchefo penna Go Face Ghana Limited wo hwebo ntoto yeso Abdul Razak Yakubu wonso edi nsem bi tudwa fa senti a wodi dwumadie ehyehyɛ so Go Face Ghana Foundation yede yene ntamabo Rotary Club one day ano achede mines no nkro na wode wona asase afamye na yede yedwuma no wo ye 9 ni mu ebasa na ye yi a ye no won ba be dwuma oye kwabna ho a okada ama no ho me huntem ohye subiri ase one kodua kroma ye wo hasisie ma ye ne de ye ne Rotary Club aka bom a yede yen sika hye dam dwumedi mu ya ka fa doctor fo watakwa bogoso na ne nkwado na yede wona aba ha ye wo binum so wo ho a wo ye Go Face scholarship beneficiaries Go Face no edwuma na ye ni sika cry de bi ma scholarship ya tete mo from maybe mo wa ko school or secondary school akọ university wi mo ya doctor fo na nurses fo awon so ya to nsa friend one ma baby a wo ye edwuma bi a wa ba be kan ho na Anya Abdul Razak wo company mfo a Go Face Ghana Limited da man branch wonumu ehweso e wo Prisia Hunu Valley akoda ensu aya na den so obehunu ade kore ha no ne mpempi ne bia na ne yem ene keka no bi so a na ebo a wo fifiri no na mani tipai no enti bia ode no for crash na nima no osu ozons gripe water ene ye nkoda duro suru nko ebowuru akoda ne widie mu a ya obia ne brenase na ma akoda no so ntirimu abiebie nyini bia wo se nyini home bia wo se home bia na ahome kama edini ye ozons gripe water wo yo batan na ni ozons gripe water ofia onye obatan papa bia nti tu hofo wate Franco Trading Enterprise any phone papa wo man yi dwaso sese ya amanfo tobie wo mu tobiche no mu tobiton me bacho so wa dwen so be di phone ho dwa no nya mfaso de a Franco Trading Enterprise na bogafo no kura efrabruche ba no ma betubi wa ha de ayede wo de beye enti wote ha na wato adwene mu dia na ne woto pa agudantuom adabraka Rosie man hwani mu na adwuma ni ti wo de okoto Dr. Frank say de papa no esiti na nim sika berebe nyina papa yi say wo bre ne ho asese ya ona adwuma efo nyina no mo asomsompa enkra bata de so seka ha mienu mu a La Paz Medina ha twu obekọ kasoa wosu kumase adum omo ho na sunyane no ne ade ye nka ne bebre ko Google Play Store na download Franco Trading app no na wo de bibia beto online bia na ye de bebro na yama 30% discount so aka ho Power Specialist Clinic ene de Hebatin Tonic ene ne mixture abadwa so wo no wo fo se wo se ni padua ni nya hoden so de ti anyadoa no bibia Hebatin powder ni bi ana se ne mixture no nanom na embusu immune system no emaw tabia heba mixture ti wonum ema otimi didi ebibiduro emu yebudidi no we no umu emro na emum wonum na atimi aboa mu adidi eno da nchen a se 3D pa na malaria lab fu ya ka cho se malaria mu abi ewo widie num bomoden a na epe ye tabia heba mixture na ebubobi Vitamilk anano ne soronko a ene se party o se waawo anka wo frigi na anka wo ne hwi wo mkura na nye Vitamilk sanse Vitamilk ko betima no pa awia anase anwumere anadwo kura woda na kom de woda yemu a osore a wo betima no bi choco wo ho regular wo ho champ wo ho mankoda no kwara ni kosku a eya se snack fa Vitamilk champ ni bi ne share bag na kwara na adwemu abie na ne ho so aye ha anyini from CB men and women capsules junso mu haw nyina emma ene memma nyina no me pa cho be ma me enhye rubber ne nya de rubber ne hye oduanum say kim masa ahoma ete na oto epobam so ensi ndadam biem eti CB men and women capsules be ma ne bobi se entri na ode dwonso na hodi wo mu a sa entri kro na be yempam adwuma mo atede wo ba soso no so wo haw bia wo ha mu wakosu ekumanu mu a ayanom CB women capsules ne bi odwonsom oba odwonso na abra ehu pa sanse mo no mo dwonso kra na use techniques ne de dwonso so hu T4 to aba dwonso no ho na wanya problem Heaven mosquito coil ni spray eno ene agye atum se bantontom pa se emfa ngude ma dam nyiham obu on ma display gude ma agye so pie hwim tukwan aye kakra wa babeda Heaven mosquito coil ni spray ne ntisa ena bi so pumusie kumo se de di Bob Marley dey no dabi tremendous capsules and the old day poa mani bebre ode po ahyeso mo nom de nam krum nya fine
tremendous capsules ni bi na nyem adwuma se maka bronya na eba no ti bronya ye beto bronya ade ama wa ifiri modern mo tremendous capsules benyansafo ebu ne be ma yenka mo asempi adomonline.com konna ko kenkan ensema ye de som won opa wi anwumre e wo kasafidie so ne de ntimi mekenkan nyina de mfonini ahodo any video eka ho e wo adomonline.com sabre yenkwa manwonsemu kakra aba beto dwanne daily graphic de bokrata no kra de buy se bibia mfiri ba bia mete ba yera homamu a na watwi mu na no omampani the electoral commissioner ena be de akirefo frodin baba beto dwa unim se na no ada na ma me shaloto sei ye bo ne na sutuo na be de akirefo bi se suma monne bia omo ada na die ni ntinsem fata se dwumaku ati se ye na kire o men ye hyebre ye mpani nie ho de ekode de eba nyina no o mbetimi atena ho na se de anomatu a foforo besi so ne ntino omampani ya hobobo a se bibia mebomu a said enenam mframa mu no obebo nipa wofro din na omo abere amanyosem bi ne no omodi nkomo ne bi so omsenti se die ne na akeka bomu a awie payo CPS ta se wo se din ne ba bonten na die mpo ne ehwe pani ba akwa a wono wabene yie pa amanyosem ane kwame nkruma suapon mu ewokumase ena wo kira amanyosem ene abakosem political science and history department ho no wo Dr. Samuel Dujamfi ena se omampani se de omemra ne sere se ewo so odidi nkomo kwa kire adwene ni ba akofo tim na sumnye ma adwene nti no so odidi di san komo na kwa kire di a so be ka se o ebre na ye ba bebo no 8 yadodo ase no obo ntim pom dada ndie ensisu nemom se wode ahohare ana simple odi kukukuku se de ofiti prekopos ni bi ne ba be de eno de ne ebisa ho asem a eyeye ye ntie pani no adwene kire any office near an important office megidi se office no edao na any an occupant onipa ojina so a ote office wa odi djuma no ede asum o man Ghana say within essential time a bright semu and so man penny to di djuma say the man ho kan so odi the choice to do that within this period, no, especially there free mammy people would ask questions because Megidi says Abrewe or your consultations with me consult extensively pay on Nangasa statement or pass year leading up to appointment of Mamenwa not Joshua Charlotte Sia, you know, a free Joshua. And you know, people would want to question that. Maybe some questions say with me a decision why yes extensive or broad consultation. Inia enye ediebu nyese odi kumambi edi budia ana say what is a kind in this time and age of technology, air transport and other related, you know, it is possible to be able to do broader consultation within a period shorter than we can contemplate. Dr. Samuel Edujamfi checheni a wochiraba kwasem ani amanyosem kwame nkruma suapon mu na sanse yesi adwene ni ba akofo trim tin yekọ University of Cape Coast Dr. Kingsley eje so manyoni mu benfo pa na yene ne din ko ne bisa nso pani we no said ye abai amafo bebre anwunwi maame na nkasa kra yayi no na asema bi batabata ho na ebre no a eba no anye bia etone kwan pepepe na hwane ho akra ne sefata se bia di bra fufuro yi de mano a bia dede bia nkonkoba no se amanyofo de omo adwim do na tore bia omo karikari nipa adwene hwa hunse enchei tise de boatwa aboboso media budget review baba a chese yese tuo bi ni ade ewu mu a amanfo ba besu aba bebo aban tiri so ni ade a ntono no otra akiredi no hwepetatakre mu ase sa dede ne beba no no ase ano sore na na aban ne de electoral commission fufuru din aba behwe ba sa mo be jai tuato mo ye fatro no ho na ade nyina akoka na de yi ni na ho keka ho nti na se yi mu adwene kura de afirisu de di kan ebre na eba no ho adwenkire de wo no. As to the timing, say Bria say this asem no tuja no. When I'm saying we are dealing with politicians, say we share a Bria you woman tension. Man, more a fire sick as some a far say media budget. And not the stories be brave, na politicians say, yeah, the Omoyan say. So, Mohono say, Bridi ba, Mwa, no one diverted attention. And you know, and you think, say, be a Friday year, bay after say, be a Bridi, Yakasika, one some more, you know, na
yɛde electoral commission deɛ nso ɛwɔ abɛto ɛno nso bɛma yɛnya another case bi a ayɛ sɛ obiara bɛka ho asɛm ɛwɔ ɔman mu a nneɛma bi a ɛnkɔ yie wɔ aban afa no yɛwerɛ bɛfɛ ne ntɛm. Dr. Kingsley J and Oten Canon, Nayani Sinti is a one as a fata, as Sans Obakaya, Bra John the Baptist, Ibo Yesu Christo, as soon was away in a doba, or so many in Tiwine in a doba, obey electoral commissioning. The big kind pass, you will be as electoral commissioner, yes, neutrality, and yet disinterestedness. Neutrality is a onko ye bribia ye nyina behunu se ade ya oye bias oye etia party ba kon ana party mienu na ofeba party bi tie no ye ade dika a obiara ye beyin no sebe electoral commissioners na omoto aba nti so mo aba aye a ye beto aba ma omo party a but ensese oye bribi mi hunu se o party bi afa nti nipa ye beyin no ensese the first quality sharing. We any someone Dr. Kingsley J or Chere Amanyosem Ewo University of Cape Coast or the two Daniel court CCA and cry ban said Dr. Stephen Opuni and Oda Kukuboda no and they court Amana Kwenya say Nisika ana binding and Satoso won accounts muno se dey obetima koyibi de didi a je se meka se kra no se ne kondo akokọ na mo obetima koyibi akwakoto akable wadama boyemu kakra unse court asem de omo katro na se wo ye wadwen se wo te ase sa ahwa na abafa so de port na court pa kire nini ane se de ekopie mu ne se obekai no eye economic and organized crime office aye boniti awase yokono omo de omo nkaka kodan court akache ne se eye Dr. Punye fi se ogina eye adaka mu eye high court dia ene ne yeka se eye ekwan ofaso edi ni djuma we eye koko board no ama on minor stress kebi inteno no bofuni be kan se causing financial loss to the state no tomo ka se be side anka court no on freezing the account yenu no me money have access to the account no it is since 2017 ayoko start your investigation akopim sa sem na nkasa ko pie court ne account ne dia aye den person in sabe to nyaka enche bia no de ne kata kodan ye high court ye ka court ne se sika court de twaduane bi kra aye ne bi ni ya ne se any account here only access to the bay and the court the man who coin nan in some account no tinti man lawyers signed down a high court and they said if we shen krata attorney general never down court no causing financial loss to the state case she come mo ka say a bind there e be deal the bottom no 25,000 cedis mo ka say businessman say do agongo no and then he bribe utia the man Dr. Puni and so man fertilizer contract almost a contract no share any ekwa and then ade di ma kwan ni enti no high court no en rule ama Dr. Puni omu rule against no mo ka say account no remain frozen sa enti no on ten one so dey sa say never done Supreme Court and Supreme Court make us omo man access to the account na say ma justice dey say a ono tia sa say mo kan ni say e cut omo da beda court me akati nya say sa sika on the account ni apart from 25,000 cedis no more ka say on fam ba kwan wan nsa kan no in kai sika na kan dey ondi hu boni bi asa omo nche se sika bi a boni na we bi na tax kana be di na account ni enti sa dia aden na modem nsa to sa sika ni aso just dey chese sa na mo sene ene obi sori na opeja no kaso bi di boni bi a na mbe free sa ni pan account ni dia ende o man ni mu dia emu be dia am obi so bi betina o man ni mu ye pa na efi mbra ne ma ho kwan se obi dia ka se we di boni dia you are presumed innocent and so say court be ka say we di sa boni don't mean ka say we di boni and na court ni share no ka say sa dia Dr. Puni account ni dia 25,000 pe na mo form santo other account ni ska other accounts apart from 25,000 dia ni sa kan sa scam agable mai na wase na yemfa unsi na yese die wo mu no oman emra ho anamontuo no sa na etie na yento aso ya na de adwenche abusu yenkwa yanim ya de adwenche ni bi ebeba na Kasiebo ya di fra Adom 106.3 FM so wudu asante mantema nhia 104.5 FM so Kasiebo ni twagu yenuanom asempa e won kran say na affiliate stations no aduosiansia na akiro man Ghana mu ani am no ne Kasiebo na twagu ani ya stream live so e wo Adom 106.3 FM
Facebook live yɛhwemi ɛwɔ hɔ nom tubetumi ɛde wadwenkyerɛ fa hɔ na mamuomu an yɛwei afutu obi akwa ama Ghana fo nyina sɛ wuni pakro sɛ woda na wo bɔ mpaye a ka che twedi ampa sɛ wo ma ho ban wadwuma bi a wo yɛ wonnom na ye ne yie na emfa wani nto amanyoni bia so wo mayimu wei afutu efiri kwankyefo pani ba ko eba enkitaudie mu akyɛ sɛ wakwada mu pani amamuo owura kwadwado ɛne wo twufo sɛ amanyofo ye wo mayimu nyina wo se nokorɛ won nokorɛ ye ba ko ɛno ani wo ma akye a woka na emom se wo bɔhye ye abo hye mi beye we me ba katahye ne premetu ase de wo se sɛ ye MPP o sɛ ye NDC o hwan yo wonu nyina du kadaya obi ani wonu mu an ye wo ye eboa ma mayi etumi kɔso satiefo bɛka ye nanse ntɛm aban tu agyinatuko bi sɛ wonya nhwehwɛmu mfa Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited entin wahyew bi ahyase kɔso ɛwɔ hɔ nom ho saa nhwehwɛmu yi sɛdeɛ no ohun yo ya ntehwe ne yɛte ya ne sɛ board no panimfo se wagu no na no na pani kyem sɛ da bi o sɛ board no yegu na de enti ne yegu no sɛ wobi di sika na so obi yɛ den no ya ntehwe enti sɛ panimfo so de da bia no ya yɛ nhwehwɛmu ya ntehwe ne yɛse yegu no obi anka bibi nkyerɛ obi a enema entwa yie ɛwɔ saa de no a aban ayomu Kataso mwasu esa se de ni se obi ho akwakodim na se sai ni pani se report ni ba out e ni tin bete ke ama e bia na otan ana se ye bia nsa betete ni so ana bi sai ti ni e bia na okaji bi kwakodim e bia na aban ni se na ntutu ye bi e na anko yi enti e na ma sa nsantini ni na sisi ye enti se ne be ya aban no so be kin se ni protecting food se ne be ya no luku unpopular in the eyes of the general public in anyway we need the committee no final the fault we take in the moment no kasi ya final fault in that we do akwakutima and yes I do that you people to ja is a very unpopular in fact is a strategy that the government sometimes government upon government just to shelve all the reports in that the better they look good in the eyes of the general public. You share the medical store report here and bar out here. You share June 4th report here and bar out here. The Ghana day you say on the side report in and post it and what he found and that's a daily jumati and a abino edi apa. Owura kwadwado na ekiremo so ene committee ne dia aban mirika ne ate ne ya dia manfo atanta onu wonu ma dia allowance be wie report say ye ntehwe ya wo mayimu eti sane amanfo di sika no onim so ye nhwehwemu no kora bibia amantimfo ani ntuo bi aso na efa Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited na ne ekoso wo wonu no pani afutu odi ama aban ne say empanimfo nhwe ene board ye danuo samwa na adi sika o se nhwehmu no adi kan ba na nhwani parimfo nkombio no wanya nhwehwemu no yie na mu nokora no wonfa matudwa na no so akiri no nhwehwemu bebrebe ya ye wo mayimu ene ye say ye todio say ye boss studio ne esi poten no parimfo mfa matudwa magana for entubi na dabia no wonum antutu anu ma ho amfa mekere ya mebi say aboa be ni wa bra omoso nko ana ekwohye ba bi tutu ya wobi enim ho hwe ye for manfo adwenkyere ne kakra ento aso na wei awak mineral water ensu a wodi bibie yeye ne numu no mepacho open so a no ma betiapo ensu a no mu a wo ya doye wo de besoma hoho am wani ma benyama awake mineral water holy insecticide spray ene ne mosquito coil so anu ohye papa wodi gu ntontom tafre ne mo waso a ekum wo mo ntem adomonline.com enso ekremu dendenden na ye papa ba ko pe amankwampofo of GBC fame amankwampofo ene na woda ono Kasiebo yi otie papa abribia no o me yafutu kakrakra enti amankwampofo papa baabi a wo bia no esi nipatitire bia ebo ndinwie tini ebo nsa na amankwampofo yema happy birthday ena happy birthday so enkoma superintendent Constance Mills Tete or police hospital way every empenifo at that time secondary old students association ano na Daniel Boyfield NSC and we show superintendent Constance Mills Tete happy birthday na Afro shop or Hanover or se Kasiebo no emu ye papa mitie won ene Hanover for afia dwubi ne brakwasi no mo keka ho na Alesamwa ufoto yi wa de ne wo ye heavy o se MPP ni NDC nyina no yetu omofo na wo mu jai japade omotonton via de wo ton sei na Juliet o ama enso se mitu chepa de mamo nana eni akua ono de free New York nti osi good morning ye mo Hawaii na osi adwuma pa ne ebo no apia kusi osi wa hwe
hwehwehwe de grofo we no mo ye wakuapema mu we nyina ka sei we very my friend Paul Manson enso di fridge gine no say aban we so ko fatuo fufuru bi aba nya de na ni beka wo memu da kusi bitu no foresight Mark Adom Lucas no say na na akua Yankopon hira mo wadwuma mo ye no na me hye mo nkran se mo nkoso a na mo nkan Kasiebo no na mo nsa ebre woni ama bia ehu hia bia ho pando na odi efiriba Alisamo asadi bia ba makan odi ni bi dada apia kusi o say ku enum ne nioma basa ena sisedi ekoso na asem na o kanomi hu baby opeso odi kosie mame emfansi wo edi praise so se na sa examiners wo mu twantro se remedials na mu no mu nyesika ti no mo bo pa yesa no odo itema edi odi bai no se de Yankopon asepa se ene aban no hwe se emra ne NDC 11 NDC ministers bia omofa double salary no no way African Radio Germany omso omofa Kasiebo ne live any brother Francis SC won mutie pa odu Hamburg no ne ade a enya asem ketwa sa so no brother Boat chairman onu so si utie Kasiebo ne dendenden oni si bebe wo Hamburg Salome ohene Ampon o se wa hwe NDC omunye serious kura omunye serious Dechi Daniel o se na mesere wa tuche kese pa efama MPP youth organizer war essential branch na Prince Nana Osei-Tutu any branch organizer so UK enso so yetuche pa kese pa de mama boat na Benkusi enso mutie ewo Manchester na fi Reading Nana akua kwache Konzi on se mampani mahama kra ye frɛ no 419 o se o mampani mahama kra mo frɛ no 419 mame obehwe no wahwe wano yie minim nipa wotu ne fo no Nicholas Yankee o se in fact a teacher for ni bi ho no mo a o mo nkyere nkwada ne hwe bi soso bo mo homode pa so nkwada ne so tira na ewu o mo mpa disua di adwama mo no obo ne se to na o mo memene Danso Eric eno nso se yitie papa na ya sebu medium say or reply obi Charles T ewo New Jersey no na yitie mo pa na me na yi ba so busumi ya wie yenti amanfo me gye wa Asante Mampo yache yenkwa yanimu hu yemfata tu yi entoa so na abusuafo nnesa wu nipa kropa nkontabuo pa kenkane a ene egugo na hwe ene ye wiase nyina da ya watuasi wonom ya se water twin day ni akasa atatu yin no ne sa wo kwatena se ni edi afidie si uridie no mu na ne afen ni opese aduro bi ane aduro ato mu na kane no eba ye na nka behwe obi won mu anachi no aduro no wode ato wo sa ne maami tio sa ne ani kunu tio edin yo no atwere agu no mu sa yesi da ni aba ye foforo kura man wonum koda wonum a ane ya wakosua kuma ni wa biem wo se duro ebi ko se duro wo woto so ni aduro wo se ya ne da so ade nipa no pe no aduro no wode nam sa asemi enam hwehwemu a woni awakwada pa nimdifo abonum akwada efa sa atatu yi adwom ho ene wode abetu dwase ne ekoso na Ghana so ene esi mountain ne woni a wo yesa atatu yi bi twetwe nkomo mo so ade atunse ane ese manu awo Ghana no wo bedura o ene no afe ne ho ne to a wo se o duro bibi to wono mo wo mfa ho se yobo so ye be ma o wo fe ne ho o se duro be ma ba ko ye ode asemi tu dwa Adnan Sani yentie no yetimi tattoo every part on the body obi be wo let me have ka se o pesa o tattoo ni to ano be tattoo ni so ano be tattoo ade na ni asumade cry everybody to me the show very strange cry. There are people who come to me from all walks in life, from foreign, local, and everybody. And a tattoo, no, and your tattoo soon. Sometimes you tattoo no so you makeup. You say obi wo near chi yet me art war and say feel like body art, like tattoos. Obi so maybe a cool than in una maybe or the tattoo Apache. It is sometimes a bit more common tattoo, but because maybe Oscar be one into or tattoo their katasu. Ana ebi so dia dey bo life nti okwa ne to na kwahia kuma se doroto so ne adorato so won fere we na starter to yin no ne ya ebi kan se ade bi anipa da sani wadorato ho no e won kyerase ebi se huhumu so okomu ane obi wo ho bie ne bo abehwe na jata wafe ne se yesi ni nyina e won kyeremu ti anipa ni ba ko so huhumu wakwada mu pa recreational movement on na da no Diana Chachus das ni ebi sa no se Diana e huhumu ana ye ni so tattoo ni senka wo draw ni pa bia na ho de
Sunsumono, Bonibia, one person or church when them no problem. But they make up say there was some symbols to be represented things in the unknown world. Okay, for instance, all the secret societies in the world and they have their symbols. As a symbol, those symbols invoke the presence of some spirits or some elemental forces. And in the one tattoo, you need to be very careful. Say, uncle for some strange symbol being got to who are but wouldn't man. I won't see it because Kobani say that symbol now we are to the symbol represent any yantra or any symbol in one of these secret societies now. A bit to me either negative or positive, repercussions on you. So the only thing is that be very careful. Now uncle sign beer sign no a bit to me change. So money be their brother tattoo and kata be money beer and shed that in the ending. Diana na echire mu no sa ade a wode to ho no tiase ansa na ade ato nya se ote dase abra no amakura so ye duro ntu so kwa woti wo hwene no wadro ato mu wa bra won tiase na wababa akoya multimedia adwumako ma se ye wo yes sports so ne ye fire lady en won so aduro bi ato ne na ho en ye bisa no se fa ye ne fa na ye wo wode kata kotwa so anade na wode yo me tattoo amayeno ube baby amayena menai and very exposing say minya accident and menya scar ho eso enunti enema me koye tattoo because na me pese nka me surgery but my doctor advised to say minti because of baby I want a very delicate inti ebehame and inti na mama tattoo was to send a beya ebema scar no akata. Sometimes when you go out ebinomo you who say what say and I say we are senior and I say bibisa but well we are asem but me makume muje menim say manye ama obia me ye ma me ho ani e wo bia ni senti a wo ye na de wahu wo de kata kotwa so nti hu na say oh na say kotwa no wo de akata so yento aso na yen konsem fufuro mu ese maharism baby say na baby ye ne brofo no obi na kan na enei Ghana fo akuafo bi wo no ayo musunsu nto ye no ba ye mfudie nye yi so do so abribrem nye bi nti bi nton na ye mfa mpepa ye ka ene ye bre no okwa adwira sekyredum ase potem wo so tro mienu amani haha na bi na aduru wo mu na nse na sa amwa wansanko bi a wo mo ano yayayai for ami wamsi ekwowewe wo mu mfudie a kakra ka ekire wo mabobo ano se ja wo beton no se nsu otobro ni nyina nsa akwan a ekwo ankakae ewakokari nneoma na ba beton no akwan no nsu yi amana tutum nti omo nkọ na omo ba na omo ti enema ho na omo su na ye ntie komodi a ye dia fa akuafo yi omo buru a ese kwai ho we say jina hoyi e ba 1 week ni ya she load say e load man kwata kwade enam say kwan ni nyini no ka na beka ha ye tu fa bro ye ekodu kwaza na ka na ka yesu adi better 1 month still na ka no entimi fa de man cross ko siteduma na duru krane kumase nti ya sremo mo ye kwan ma ye adwa sekyeduma se adrafo bi a yakofo mo ka akokam patafo di aba e na wote ho asem na akuafo na nkasa no wo de yenti o mo akosem Feda bani say watch a bro dobo ha o mefa o mama ti akuafo so amane ya na yehu ti kwana de esre monye ni yemaye aha nyina na trata me fa ha atafin so na toye no etimi asizi kwan no eze trata ntimi ma ha eze gise osi apata na o de bro say iska nyina de esika nyina so ya adwuma no eze iska ni obi ahụ a o de besi apata no eze am yehu say bro na wo so yehu si yetwa se ya bro ya de nyina say bro ya twa bro so tata de kwa akofa nya tata nkofa tata bi bon mo de so be kwa akofa mama okwa no akotim do betuma pesa bi atede skra no ntimi ntuma afi ti abro nyina umrem nyina ya say say they are feed the problem I face nye easy say the kwajma me kra me jan Adom akuayo na fono no sanse eya so bedo pa akoto brane atuata na sesere na obewie na obehye apam no wofuntum asase no na emu nsanso ne anansitrumu humane apia atigu so na ebewie akire no ade na so nsuntimi nkoton akwamoni nti eya bregu eya pa na yakọ oboase empotem so a ahanso ya odia ai no ye bro no wo oboase asantima ntamu ne se emamu anan wo asore ahomache so okwa akosesa nwa na enwa na omukwa akosesa no ena akwa wie se omkopi obi fichire se ne nipa bonfa me hu ni papa pai ohu se mrante wa anan pa ne na ahomache zum za de unze wo mu akronfo dan etuo no aka wo mu ma meka se mienu ba bi omugu no ano odin pa ye ne be ma Isaac no menyo ene mrante wa no mo nya tudidi mu ni bi edin komo ye ntie de omu kan
me papa nya adwuma nti because metimi da tuatua me printing fee ne ade nti Andrea na me call say we go tua printing fee makwa nti makwa tua printing fee ne bi nti aka be 3 cedi na me se me kɔ Andrea me kɔ bia be kan na me nya sika na me da kotua na ma yɛ exam na ka woni anum hemfa pacho bi kan ba ko sisi na ba ko bi kan na say na ba panyin nso ne wo nso ba ko kan to na ba ko kan na say ye ko hwe nwa abompi na ye fa fi mi se na ye se ye ko ye fa se ne pie ye duro na kwan ne wona ye sign na ye be jana me se jonso ade na be jonso e ana obi ajonso ne ye ka che akora bi yo kan we say o mbisa tama obisa tama na ne hu say o matutuo anche na o misa tubi ana o mo pa ye kronfo ne edwane yɛmfa nwai ho nsɛm no na aseɛ ɛmfama petroleum lubricant ɛna engine oil agya yɛ papa sɛ ne wodwa so ɔmadama na nke bɛbɔwura trotro mu so ɛne yɛ ntimi ankɔ trotro mu so do yɛ drop ani na wotie na apɛ sɛ ɔka na tia pɔtɛ na so sa nkwan tenam timi de safo akyerɛ na mɔtwɔ ba ɛyɛ petroleum lubricant te sɛ aka no bɛkɔ fitam saa so amfa petroleum engine oil ri bia amfa ngugu mu ɛbra no a so ahu fresh lady capsule so boa mema si ɔmoda da mu ɛgya ewiase abrabɔ ne anankyane ntintito da bia na nneɛma hodwo fresh lady capsules ɛbɛboa ama bibia sa kwa kosi bia esie se de nyame ebo no pepepe na ma megum nso hie nkwada brem na wadwenkyerɛ no so unim se eye awake mineral water papa nso ede wodwa so sese any holy insecticide spray madama ene ede brewo Kasiebo na kasa no Ozon's gripe water Franco Trading Enterprise Power Specialist Clinic a won krabata wokumase ne nkran ene o maduru wodwa so hebatin tonic ne powder Tabia herbal mixture Vitamilk CB men and women capsules and heavy mosquito coil na ne krakra no tremendous capsules 2 ode puase won madama ne somo na say ample for ejemene Kasiebo achiwa yi Adom na Dave Joe amankwa mensa wo US o se ne the birthday ma happy birthday abusuan ya so ya ne sa ye so ama Adom live worship no ene sofo kwa am na dan o de beba beto aso ansa na no madama nkai ba mo de abre ye de no ebetwam ansa na ne aka bi aba asedam koma producers ya bonimu eta ye kire ene Kobi live shan akwa otachire sada so na tie de mamie sinyamche Thompson ene Adom Kasiebo dem woni ebu ayete mpenten kwabo Kasiebo ya no nyina semufo a wodi animu afie okua vim lady na semufo pani eye AC ohene ayo 05 ene boa shimi live wo Facebook edema ye abusuafo yadamase ema moniti a monye efo na Jim FM 106.